Ондар Opel Astra. Бұл машина түшет приборы өчіп жанып маргайт еткенде машинаны өчіп қайра оталдырған. Машина оталдыра қалған. Диагностикада модуль управления нет связи деген, обрыв цепи деген. Анан біз калькулятор чыгарды. Соғыттар қарады. Бары жақсы. Анан кейін бұны ошибка шықты. Главный предохранитель. Аны қарады. Анан башка бұл жақта башка масса плохой контакт деген массалар қарады. Болған маселени айтып бересің. Анан кейін шит приборды ошибка көрсөткөн. Анан блокта көрсөткөн. Блок комфорта. Şu blok komforta bu астында турат экен машина. Ушул комфорта суу кирип кетиптир. İçini açsak kөгөрүп кетиптир. Көбөлө болупту суу киргендечи. Короче, машина Россиядан келген, мойка кылышкан. Мойкада кирген либо печкасы тешик. Азыр машинаны оталдырып, печкасынын суусун ысытып атат. Бул жактар бүт сууда. Мен оюмча печка тешик. Асты бүт суу экен. Ондар ушундай болуп тур. Баардык ustalarga işingizge илек, ассаламу алейкум.